58.07 লক্ষ টাকা মঞ্জুর। বাবুজি ডিগ্রি কলেজ ছান্দিপদা 671 যোগ্য ছাত্রছাত্রী 65.6 লক্ষ টাকা মঞ্জুর। বিনায়ক ডিগ্রি কলেজ রংতালির 96 যোগ্য ছাত্রছাত্রীଙ୍କୁ 9.26 লক্ষ টাকা মঞ্জুর। অটোনমাস কলেজ অনুগুণ্ড 2482 যোগ্য ছাত্রছাত্রীଙ୍କୁ 2.44 কোটি টাকা মঞ্জুর। অঙ্গুলা ডিগ্রি কলেজ সোলডার 118 যোগ্য ছাত্রছাত্রীଙ୍କୁ 11.78 লক্ষ টাকা মঞ্জুর। যদুনাথ সংস্কৃত ডিগ্রি কলেজର 108 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 10.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ଜନତା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବଇଣ୍ଡାର 410 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 40.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ଗଣିହା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗଣିହାର 245 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 23.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। କିଶୋରନଗର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କିଶୋରନଗରର 359 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 36.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ମହିମାଜ୍ୟୋତି ସାଇନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହାକିମପଦାର 77 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 7.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ମାଲ୍ୟଗିରି ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲଲହଡ଼ାର 498 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 49.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ ବା MKCCTEର 175 ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 17.6 ପବିତ୍ରନଗର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 38.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେମୋରିଆଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଢେଙ୍କାନାଳର